Cik Mutia juga, Indonesia, kami amat berbangga dan berbesar hati kerana dapat menerima kunjungan anda ke sini. I believe this is the second time that you visit us, right? Last year was the first time. So kunjungan ini bukan saja mengira tetapi juga untuk peluang untuk pengalaman secara kami yakin bahawa melalui dan pandangan kita dapat bersama-sama meningkatkan kualiti dalam bidang. Semoga lawatan ini membawa manfaat yang besar kepada semua pihak dan menjadi permulaan kepada desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kepada bagi pahlawan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My Honorable to Professor Nadia Dr. Juliana binti MD Jamri, Dean Kuliah of Pharmacy IIUM, Dr. Muhammad Rusdi bin Ahmad Rusmili, Deputy Dean Postgraduate and Responsible Research, Professor Dr. Muhammad Tahir Bakhtiar, Head of Responsible Research and Innovation, Mr. Suhaimi bin Long, Deputy Director Administration, Madam Nurul Hidayah binti Abdullah, Deputy Director of Science, Ibu Sabrina, Ketua Yayasan Cik Mutia, Ibu Era Yusmina, Pengawas Pembina dari Dinas Pendidikan Aceh, all of teachers of SMK Pharmacy Cik Mutia Banda Aceh, respected academician and staff and all students of SMK Pharmacy Cik Mutia Banda Aceh. This is the chance for us for twins to be here. Alhamdulillah.